Thirdute in zavain se bai vekule tunchum video a chuanin alita brizian Mecca chu Muslim ho mun thiang him bera thil thleng aron chuina te aron soin te hi kan let donani Muslim sakhom mun thiang him ber Mecca chu tu na I muang hian na oma mun tina hianin bolhlo te ampaya chop em mayani Khovel pumpuya mun thiang him ber ni oma ngai tura chuanin hetiang hian bolhlo le nomnok thilte nom tin reng a om ti na ani Mecca hi Saudi Arabia a oma Muslim sa khotan chuanin hun poimo tak mai ania Muslim ini chuanin hetilai hmuna hianin idam chungin voi khatal kal itum nge tur ni a ngai ani Mecca chuan engthil nge thleng tia zo na hilo ne ni chuan ilo ente ang Twitter ni chin exate a video te alang na se maya chuta chuanin mitam tak chu anin noka anin chila Black Rock anti chu va fo tumin na satakin anin pong nuai ta ni mitam tak chu an tluwa an rapa an chila chumi wang chuan nun na po tam takin an chan phar hialani hetilai hmuna hian big takin meichia ten hun har satak an toka mipat meichia na lama moilo taka khoina te an tong ani thil thleng zong meichia ten har satna an to chu kan soi vek seng lovanga chungzinga tlem te han soila Pakistani meichia chuanin kaba an kal hwal lai chuanin mi pakhat chuan among te a om te aron chama voenge moza daron champo chuanin ama chu alaron nui velani ti in asoi British khwalzim pakhat chuanin mi pakhatin azamo te chuanin aron nek thu asoi boka he thil thlen lai hianin an sakhua na thil poimo tak mai serle sangang khoilai me gani thu asoi bok Indonesian meichia kumsom pasari mi chuanin mi pakhat chuanin azamo te chu ama ron nekin moilo taka a khoi mai baka a hnuwa a hotela te po anwa khoinom na thu asoi bokani Pakistani meicheno pangkumsom mi lekpo chuanin mi pakhat chuanin tawaf anti lain ama chu aron ko a aron khoinok nuk maya chumi hnuwa bus conductorin moilo taka achunga ache thu asoi bokani Meicha tam tak chuanin police ten hetiang complain an hmu po hianin engma anti lo thu an soya ngoi renga an liam mai thu te in hetiang te chu mi puyan tamlu tuka thil thleng thei an yelom tia an soi liam thu te an soi bokani ti hetilai hmuna khwalzin chang khate po chuanin guard chaute po hi hetiang konga moilo tak taka che an om thu an soi tel bok Hengthil shang thleng atang po a kan sha thiam chu Islamic sakhua a hianin meichia te chunga moilo taka an chet na le meicha din mun niam zia atilang chiang hle ni thina video hi katar lang lo mayanga bright content te a oma wangin mai ro chu amilem I han en hianin hetilai a hianin mi pakhat chuan apa chu Mecca a hianin a reklum mani Islam sakhua chuanin Mecca hmuna ithi ani chuanin vanrama ikal tlangngal don ti hi an rin dan le anin zirtir dan kalphung ania Islam sakhua zirtir na hianin vanram kai tura anin zirtir dan hi arab thakin adanglam em maya pakhat chu tuna Mecca hmuna an thi hian ania adang le chu jihad chu mi kha bom manga iwa bom dar te iwa thi chil te kha ania chung thil iti chuanin vanram kha ilu tlanghal thei don ti na ani chu wang chuanin khovel pumpuya mun thiang hlim ber ni tu rangai Muslim hau kal khomna Mecca chuan hetiang thil rap thak tak hi a thleng hmu tur om fo reng ani tin Mecca hianin thil thleng lar tak mai pakhat om boka chu bangkha anwa vom chin ani he bang hi setana ani e antia Muslim tam tak chuanin setana kha banga khan a om nge yin an ring bokani chumi om zia chu Mecca a hian setana a om ti na ni video pakhat lar taka phei chuanin mi pakhat chuanin bangka lunga vom mai khadu tok lovin setana kha hwat zia le a thin rim zia ti lan tir nang khanin ani hliap kha kengin silayang khanin avaka pani Aril ruain suang to adan lein mudana chuanin Hamas raldo mi ten grenade te han vavomatin silai te angka puak choi angkhan ai ngai po ani mana hepa hian hetianga ati lai hian afiam thuin awang mi alo athin lung zong in ti taksetin bangkha ani hliap mangkhanin akka pani ti chuan Mecca hianin loudspeaker in thil an play china until play chu enge nia hirin le
khovel puma hian remna le muana a om theina turin ichung chai ang uti te emo chumi a thlen theina tura dil na emo nu le pa te shisel na ne theina tur te dam reina an ne theina tur te limna le lom na khotlanga te shisel na cha te ron thlen theina tura anun awa anon cham ani haulo maya chumi ai chuan hemi thu hi isha ang am pathian ming chu kawin christian te chu ringlo mi te le midang te ti du da hnuai chhe ching mi te an nia an ngai dana chuan chung te chu an chhia an loa tin juda mi te po an chhia an lo bokani juda te chu an tan chuan miswak swal thil chhalo le thil swal ti te an nia tin phatsan tu te po kha an chhia an chunga tha the turin an dil bokani heng phatsan tu an ti te hi islam sakhua kalsana ring tu te christiana hin let te le sa khodanga in let te po an ni ome am pathian hne na chuanin chung mi te chu tir thei tur le an shing nun ti che tur te shom taka an hun an man theina tur te in an dil bok chumai ba ka an shing nun andam chunga vandwai na an to theina tur te har sat na shom na an to reng theina tur te le an thi hun thleng po a shom taka an oma thina khuma po thamwang taka an om theilo na turin an dil bokani ti chuan an chung chai dan I lo sheta a Europe khumwal puya na satakin an fuan khoma tin Europe chau po ni lewin Mizoram a hianin Muslim an tamzia hi kan she che ome he video ka ron soi chwa le ka ron siam chan po hi kan inral rin theina turte Muslim sakhua tamlu tukina inchim ral mai lo na tura kan lo fina kan lo har theina turin ka lo siam bokani thuna ta kham Middle East a thil thleng chu khatiang kha ani a Sharia law an man chuanin khatiang chi khan an chunga alo thlenga an shing nun kha hlim lawa an ngui ani tin Sharia law man naram reng a hianin an hlim lo tlang poipok tin Mecca hian engdang ngei mu kan ti chuanin ko thler tin le mun tin mai chu bol hloin khat fek mai ani tharau lama han sang via wangin langma selati sa lama chuan an chop ema an tharau nun le an ti sa kha ain man futok lo dewem o ti in asoi thei ome heti hian an soi china eng pathian nge ibyak min shila engang mi nge ini ti ka shil theyang che ti in he muslim khovela chuan angkal na pi anga bol hlo am paya an chop em mai ni bol hlo bo ma bol hlo a pai tura ni ti po an che thiam lo ani ome tin kufa an kal hwalai te khanin han ngai thwa ta la mi kha moi nai takin in tlar sela an ma ni hun kha ngai chang ta selang chuan hetianga bwai nuai le in pong nek na hi a om lo mai tur nia moi taka line han siam te kha an che thiam lo ani nge yang tin moi nai takhanin in tlar seng chuanin mi sang tel kai te lai hmuna hian an thilo bokang kumsang zakwa somkwa palia khanin haji stampi to ma chu mi pui in nek na wang khanin mi zani somsari khwalzin mi kha heti lai hmuna hianin an thi ani chuta chuan stoning of the devil anti bangkha setana ni anti a lunga an vom lai khan ani bok tin haji stampi thau kumsang zakwa somkwa pariata athleng le a mina velia ni in mi za som pariat lai an thi pha bok tin kumsang ni palia khanin mi zani somnga pakhat an thia mi zani anin hliam bokani chumi nuwa kumsang ni parukaron thlenglia haji chhanara thak beran ti hiala mi zathum somruk pathum khwaljin te kha mi pui anin pong nek na le anin silna wang khanin an thi ani achan chu khatia anin nok fakna khanin jamarat leikha achima mi kha adelani heng in pong nek na te in sil na te thi na ha thlen na chan chu bang voma hun an man an sa khwa ti dana bang an va voma so zeta na ni an ti hun lai a thleng kha ani tlang puya achan chu mi pui tamlu tu kha arwala an chet phut wang ani heti laya dam kho chuang mi chen kha chuani mi pui te chu ruang hnoya te khanin an leta chu mi ten an chunga an rab bet le ti khan thochamin an thi ani an ti a in khwalzin chen kha te chu leichim ma wanga thochama thi an omawang le khang thil chim te khan adela wanga thi an ni an ti bokani tin mi pui an tam emawang khanin emergency service au khanin hliam tuarte khatiang ang buaina tok te kha ahun taka chanpuina va pelewin an va chan him theilo ani in voin ni changa kumsom liam ta anga khanin Mecca thau hianin mi pui in pong nek na le in chilna wang khanin mi sang ni zani somnga pathumin an nun na an lo chan to bokani
Muslim Brotherhood le Muslim sakhua chunga chuanin kori nang vek mai var kha an ha chinani no panga changa puitling thlengin ate ber changa aliam ber thlengin kha an pathian ma a in tuklang an ni zia le mi zong kha in ang vek an ni zia an tarlan na nia ma se an che zia lian thil ti khan kha atilang si lawani khatianga in tuklang anga an lang ani chuanin khatianga in chil noi lo khanin kumlama upazok te no pangle me chha te ne na khanin nang kapi kapu tar chak lo zokinia ka ma local ro vanrama ke ai lo han thleng phasa ro tin bang te kha va khoi phasak tir ta sela ani lo poin me che chak lo winia ke chu achak so ka nei hnunga ka kalange ti in veng thei ta slam ase chu tyang chuan tu manan ti lau thleng phasa zok tok phasa zo in chu na awang khanin tu te mai po kha an chenua inoi midang kha an ngai to lawa kha nga wang te khanin chiat na athleng ta chena ni tin kapi kapu champa chanu nang chuiron kalna hlazo ka ke chu ka nai zo ka hianin kalmasa ta che vanram chu ke ai lo wa thleng masa zok ta che tia soi pakhat manom lo khatiang anga ti po khatu manom lo in pong nek na in akhatani kha mun kha mi sing tam takte kha khatilai hmuna khanin thleng masa ber ni in chu khanin an chunga anin bo thwa ta loi mai ani kanau panlaya thontu min shil min ti she chhuwa ka he hian shemhuna hianin fian anneya a om hote kha an rila cham em maya chu fian chuanin chu an va chua ka ma se fian kha se em awang khanin an ka khanan da lut theilawa ti chuan ril cham khanin ei tur om reng chung si khan an wak ta a ani ne taka chuan kha fian khanin ei tur kha va suak sela an chante an bulvela omte hne na khan ei tur kha barta se in barton ta sela tu ma kharil chamin adom lo tur ania chuan kha shemhun po ka in thak do ranga shemhun kha ni to lo tur ania ma se chu tianga ti lo chwai mani masel na an kha awang khanin una Mecca Muslim ho che zia khan en hian chu min ti she chhuak ta war mai ani heti lai hmuna chuanin tu te mai po kha no pang emo tare mo mei chha te chunga khanin an lonin an kala anin bo thwa na se em mai ani Christian sakhua hetia hian kan hmulawang fel fight takin communion an valak dom po in moi takin anin tlara chandam na chan an tum dan nem phei chuanin te khin chi po ani lo hialani biakin ganin khom te hianin kanin nek boayin midang chunga te kangkal twal chinem ate ulo mai moi nai takin kanin tlara kan ma mi te kan hnunga mi te kan ngai changa kan hun aron thlen hun kha moi rangin do thei takin kan lo ngang mai thin ani kha te ta chang phei chuanin chalai te chang kumlama upazok te chu kapi kapu nang I chak lo zo ka hnunga ka omange nangin wa chang masaro te kanin ti a tin mi pa te mei chia le no pang te hne na kan nang ni chu kan ma a omra u ke ni chu hnung kan lo do lange tin an soi mai chin ma se muslim khovela chuan chu thiang chu a om ve lo a toy zonga soidon chuan muslim khovela hian etiquette nun dan moi hi a om lo ti na hani tin thil pakhat makle nui za thak zok chu khothlang rama chuanin Quran te hi han ti chain han soi sel ta la emo a phek te kha pot thla in han hal ta la darkar rei lo te a chu thil ti tu chu thai in om nge yang ma se Mecca chuanin engtin nge an ti le a news reporter ina soi hi lo enila Saudi Arabia district pakhat ta a chuanin mun tang mai a chuanin Quran chu pahin na oma korate engkim maya chuanin po thlerna hnu le paina a omani Tunisian Daily Algerida report atanga Saudi report in alaka chuanin mi panau pang kumsom pathum mi chuanin Quran bu hetianga po thlernuaya pai ani thu hi mu chuana pa shila apa chuanin thu nei tu te police ho a shil vele chhongani heng Quran po chate thler te kholaya pai noi te chu drainage system kor tuiluan korate mu ania chu NBC satellite network system atangin live a pek chwa ani zuipok chu telecast lo mu zong te chu an thin arim ema Saudi Arabia hianin Quran pu hi hetianga paile ti nomna ani hi avoi khathlenna ani lova kumsang ni som pathuma khanin Quran bu enge moza thi sui system a lo ti chhiata lo paidara mu anni bokani anu kumle loka chuanin tanina official how te chuanin Quran hi anti nomna thole anti borban tho shat ani le a he thil thleng hi alhar rambiala thil thleng ania chumi wang chuanin rambial shanga andu lo na an lo lan tir hialani kumsang ni sompali a khanin Saudi mi an khwale tui chuanin
Thai khopuya chuanin an Quran lekhabu te chu ti chia ta bolhobo ma pai a hmu tholau soibok heng report shang reporter stand anon soi han en hianin thil oi omlo khop ani achan chu an lekhabu thiang hlimber Quran he tianga han ti bor ban chu thi na khophial swal tiang an nia amai ro chu heti lai muna zinvei wakte an ram thiang hlimber Mecca tlo te Muslim mi vek an nia ti chuan an Quran te chu an in thiarna toilet ate an flasha mun shanga am pai dara tuiluan korate chhuai anom hner nur mai ani he thil thlen na hi khothlang rama te mundanga te ni lovin an mun thiang hlimber omna Saudi Arabia alani zuya thil maktak zong ani tin Malaysian khwalzin pakhat chuan heti lai muna a thutle hle lai hian mi pakhat chu a hne na ron kalin a ron bia a hotela ron kal ve turin a somani asan chu khapa kha ge toy ani wangani chumi omzia chu mutpuye du ti na hani Saudi Arabia rama mun poimo le thangchak zet mai Mecca chu hetiang khop hianin a balin a bol hlo ani Bangladeshi te Pakistani te omna mun angin a chang ta hialani muntina bol hlo ampaya a top tak zet mai ani ti chuan Quran bua thil inziak chen te hantar lang le ila Quran bung ni chang za somkwa pakhata chuanin khoimuna poring lomi te hmu chuanin thatzel ro ti inziak ani tin Quran bung thum chang somni pariata chuanin Muslim te chuanin heng mi bol hlo ho te hi thiana an siam torani lo ti nen ziak le a mi bol hlo infidels an ti te chu Muslim ni ve lo te khan ni tin Quran bunga chang somthum pathuma chuanin heng infidels te hianin Islam sakhua an soi chhe ani chuanin nasatakin hliam la kheng bet ro ti nen ziaka tin Quran bung ria ta chuanin Quran ti lau pathian thu dang ring tu te chu ti hlau thong la an lu la ro ti nen ziak pok tin Quran bung ria chang som ruka chuan heng infidels how ring lo mi te how ti hlau thong tur chuan Muslim te chuan en man ro pu an pang thiam turani ain ti le a tin Quran bung ria chang som ruk panga chuan ring lo mi te hi chu an mol lutuk Muslim te chuan kan dau daling kam be ngei turani ain ti le boka hianin zirtir na le tun lai khovel han en hianin thil imperson so mani Muslim an tamna pianga an IQ an niame moti turin an changkang lo em hlom sia khovel mi pui mun lia chena mun khathi Muslim sakhua an ni lai hian thil thar mu chuak tu emo thil thar siam chuak tu te zinga khanin an tlem em thong si ni ti chuan Quran bung kwa chang nga chuanin hun tha ron thleng ani chuanin khoi hmuna po heng infidel sau hi I hmu ani chuan that ro ain ti ni tin Juda le Christian te mi bol hlo an ni beiro atile boka hetiangan Qurana a inzia kani chuanin tun laya Islam sakhwa du lo tu te ngai na lo ho kha Islamophobic anti chuan an ni ho hi Christophobic emo antisemitism an lo ni ti na ani mai lo mo tin Qurana chuan heti hana inzia kle boka I chen om khovenga ring lo mi infidels ho anom chuanin an ni nen in do na puang ro ain ti ni tin Quran bung som ni pahnia chuanin ring lo mi te chu shemla thwam hno te chu tikang la iron ro ta te khaila tuisa te thakla an vun te tikang la an pum te po tikang ro ati ni heng infidels te nen hianin inrem na siam su an lu tan la that ro en ti ani amai ro chu an soidana chuanin Islam hi religion of peace remna du sa khwa ti in an soya amai ro chu anin zirtir na e ro chuanin midang te nun na la tur le tina tur zong lira in fuina ani sia heta hianin Muslim enge moza chu an sa khwaina azirtirang ngawa omlo aming maya Muslim nia ramshang namshanga chian siam an lo omvele boka heta hian aming maya Muslim ni le Muslim zirtir na zong akula taya zoma chu tiang ang takan nungte kan thliar thiam e ro chu apoimo hle ang heta hianin kan share ta na poimo em mai chu Muslim sakhwa mishang te hianin an shing nun chu Muhammad anga om turin an zira anun dan te a om dan te kha uluk takin an entonani ta chang chuan thil engkim mai kha sha thiama ol chauta a chu ti ani chuan Muslim te chuanin hetiang thil li engwangin nge Mecca a hian antia an kalpui reng si Muslim scholars sam tak chuan hetiang nga antia an kal hianin pathian du da nga nung le thil tia anin nga ya pathian thu oina anne na inpumpek na ani e antia tin chu mai ba ka Muhammad po khana ti velom anti wangani Muhammadan ati chuan Muslim te chuan anti ve tur ti na ani chu
Mohammed ti dan zong an entona anya hnung an zui chan chu Mohammed hi mi fel fam kim nia an ngai wanga nia chuwang chuanin Islam khovela chuanin milu an tan chum te khanin thil ti dam phung pa ngai ni in an ngaia an rap lawa anin chhir lawani a chan chu Mohammed po khang khatianga ti awang khan Mohammed khan milu kha atan sak china tin Muslim sakhua hianin nunphung kumlama nunphung kumtling lote nupui pasala han nei te han khoi chat te kha poyan ti haulo acha chu Mohammed po khang kha ka ti wangani Mohammed khanin kumruk mi nunphung kha nupuya aneya kumkwa tlin khanin nupanun kha aman puya hengthil zungzung hi Qurana a inziak fekani Muslim sakhua chwain an shing nun le an omdan zungzung kha Mohammed na ti dan anga kal toran nia anya hnung kha an zui torani Sutiang nga ti vela Mohammed niak nung zui vela wanom chuan Muslim sakhua diktak an niem ti zo na alawom theita ani achan chu chungmi te chu phatsan tu te an ni ti na nia hanin zirtir na chuan khoveram shang shanga milu la ka ni te sakhua na wanga in tha na athlen te nunphung kumtling lo khwai khem an ni te hianin Islam khovel chu an ngoi duk zela engma an soi ngai lo achan chu khatiang nga lo nung an lo ti chindan dang pui ani awangin ti chuanin Mecca a kabahi Muslim ho chuanin Abraham le Ishmael ten an sakani an ti a amai ro chu heta hianin evidence pakhat ma omlawani scholar mithiamte thil chui mi te poin heta hianin engma evidence an hmulawa thil thleng thei ani lawani an ti a he ngai dan hi Islam khovela chau hianin ampom mani ani na taka chuanin kaba hi enge ni enganga hlodin nge ni ti han chui tak tak phei chuanin ma sanga chang to khanin kaba mun hi ramhwai be chin hautena lo siama an lodin ani dai zoka historians tena an soidana phei chuanin Mecca a kaba a hianin milem chi shang shang tribal gods anti zathum somruk lai mai a chinani chuta ampathian ambiak athu bera an ngai chief deity chu hubal hi ania hubala lem hi kaba chunga hian ding nia shiat ania chuan mishing te chu an hmalam hun tur te an thil ton tur te kha alo soifia saka alo duang sa ni in an ngai ani Arabian tribe ina an pathian biak chen khatte po oma chu alad aluzza manati ten nia heng pathian te Arabian tribe ina an biak te hi meiche pathian thil ti theina sang tak nei an nia chu Arabian pantheon a phei chuanin an da sang le ni Islam apian ma dei to hianin Mecca a hianin pathian betura lozin hi an lo ching dei to ti na ani tin Mohammed ta nuna khanin thil lar de mai kan sha tlang lon tur kha awma chu the satanic verses ti khania khata khanin pathian sang sang pathum te chanchin kha aron soyani ti chuan chung pathian pathum te ma chuanin kuna che baibu ki dan mani kha afakani ti chuan khang milem ramhwai be chin hau kha pagan Meccan san tia khang hau kha chunga khan an lom em maya achan chu an pathian te kha pom sak tu anom ve tia ja ta wangin khata chia khanin Mohammed khanin kha lalram kha zau atom tani ti chuanin Judami bulate thua soya Christian te zinga thua soya tinkhang pagan zau ramhwai be haute hne na po khanin thua soya ni abik takin khatilai rambia la khanin pagan zau kan tam em maya ti chuanin thil asoya piang khanin mi te kha ahne na le ala hne na khanin ronin tulu tur khanin atita zelani ti chuanin kha asa khwana apui thuna khanin khang pagan zau milem biak na te kha ala lut veka chu tu na Mecca a he lung Blackstone an kal hwala an lam mu pang te kha man lai chang to a pagan sawina khalung kha an lo kal hwal chin dan khania voi ni thleng hianin chu chin dan chu an la ching chhun zom ta rengani kha kabar lung kal kwalte alung wa fu te khang zong kha lunar day ti an ti thlapathian chi baibuk na ta na an ti chin vek kha ani chuwang chuanin Mecca a hianin he lung hi Abraham le fa pa Ishmael an sa ani emo heti lai hnaya hianin asabeng tungte athlung chelani anti zong te kha thubel sian dol lo vekan ni a dot mul hlum vekani achan chu he thil le Abraham hian in zom na pakhat ma an nei lo henga wangte po hi anita veang Saudi Arabia sarkar chuanin archaeologist te heti lai hmuna hian an kala thil te anwa leya thil anwa zir kha amphal lawani tan chu an thil mu chhuat tura khanin du lo emo hlau ruk an nei po anima na
chumi ti fia tur chuanin video clip toi te ami kan let le zokanga ma sanga chang to khanin archaeologist thil hlui lai chuak chin te chuanin faro thlan te an lai chuaka Jerusalem chana bangte temple omna hlui te an lai chuaka Babylon ram omna munte an lai chuaka history hianin thil lo thleng to te hi kong enge moni zung tak hianin aron lan tir vek china ni chung chu voini a hianin kan lo mu ve thei china ma se Mecca a ikalani chuanin engma hnu ma mu tur a omlo Islam sakhua ma sanga changa loin din to sul hnu pakhat ma mu tur a omlo bok Mohammeda damlaya mox asak emo mox lo sa engma mu tur a omlova kumzabi sari na achang to a khwalzin te tilai muna an tlat khoma an pathian an bia khun khami hnu ma pakhat ma ka mu tur omlo bok chuwa chapa thil makte umai chu hetilai muna hianin mimala thil hlui zonga zirmi archaeologist te admania kal an rem tilawa hetilai muna hianin muslimina apom puite chauka an kal thei ani pongshang changa thil hlui zong chin te kha Islamina apom puina tel lo kha chuanin tu ma an kal thei lo ti na ani Jewish le Christian antiques thil hlui tak tak achanga alandan chuan in hetilai hmuna hianin Arabian mi puite an lo om china an khwa te po din alo nia kholui te po om ti mu chwa ania chuti lai chuanin Mecca chanchin hi voi khatma tarlanin a om lo thung eng archaeology ma in an wazir chhuak lawa pon lama changa chanchin wazir tu te thil ziana pakhatma a om lawa me pa om lova thuziak pakhatma a om lo bok Mecca hi ma sanga chang to a sa khokal khom na hmun puyemo sumdon na hmun pui lian tak alo ni ani ngai chuanin enga tinge ma sanga thuziak mi tele thuziak shang shanga khanin a hming hi tarlan ani ngai lo Mecca alan na chu Islamic sakhwaina lekha anzia na hmuna che hianin mu thein a omani chung thila po chuanin facts and figures pakhat ma kha a om lo thung Jerusalem itlo ani chuanin Temple Mount hnuaya tanela te ikal tlang theya temple pahni na sak ania alung in cher chuan te po I hmu theyanga tin yawe ming in kerna te po banga I hmu theyang Petra ifanga ni chuanin khopui zong zong te chu lunga changa ker chhuwa ani zia te I hmuanga Hai Gupta Egypta ikal ani ngai chuanin Pharaoh thlan chuanin chanchin ala nei renganga ma se Mecca chuanin engma shaturi nei lawang eng archaeological layer ma hianin Mecca hi ma sanga chang to in Islam sakhwa lo omna ni ti fin fiana anei lawani chuta thil buai thak tak mai ala om ta fawa chu chu tu mana hun kal to an wazir theilawa thil hlui lai tu te po zir tura kal phal ani lo bok Saudi sarkar chuanin thil lai chhuana reng reng chu Mecca le Medina hmunami chu uluk takin avila akhwa kher boka Independent archaeologist mania thil hlui laia zirmi te Muslims an ni lo chuan hetilai hmun hi an ra an vakal phalani lo bok engma lai ani lawa peer review achanga an thil hmu chwa engma a om lo boka tin man laia chang to in hetilai hmuna hianin sul hnu lian tak tak alo omani anti na hmuna chuanin tu ma kal am phal lo boka a hmun kha zir am phal lo bokani engwangi niang Jerusalem chu han lai ta la enge I hmuang history iwa hmudonani Mecca chu lai ta la enge I hmuang lai ringot po an phal lo ani sia kumsom liam ta achang to khanin Saudi Arabia chuanin Mecca historical sites mun hlui te chu ati chhevek maya kumsang enge mol zat liam to a khwa ni tura ngai te chu bulldozerin alai mam veka tin in shang building shang Islamic era hun masalama mi te po chu ti chhatin anoma an bo vek to ni Mohammeda nupui masa Khadija in po chu ti chhatin a ombok tin an mi ngai san mai Mohammeda pian na mun po chu library in an thak thleng daya tin Muslim masa te than mol te po chu ti zolin alo omta a heng mun hlui zong zong te an ti chhiat na chan chu hetilai hmuna hianin shopping malls te bazar na hmun te han siama tin hotel changkang tak tak luxury hotels te dinin construction project billion tam tak man saknan an hmang ani
Abra Albai Towers po chu kaba aya sangin na to a alang lur maya he tower hi ma sanga thil hlui omna hmuna te chuanin achunga an sa ni heng hmun hlui te chu engtika ma zirin a om ngai to don lavani UNESCO le international scholars te chuanin he thil hi tha an ti lo thu te an soi chhuaka ma se tu man an thil ti lai mek chu an ti top thei si lo heti hian nangma le nangma kha loin zot tala Islam sakhua a mun thiang hlimber le an history tam tak omna mun veng him om tak tura an ngai nam le sarkar chuan engwangin nge ati chha tak mai le ti hi thil ni thei oma lang chu archaeology tak tak le official te na thu an soidana hianin thil in mil lo po a om thei ti na ani voinia ero chuanin hachi khovel pumpuya sakhua na awanga pungkhom an tamber na ani a kumtin mai hianin khovel mun shanga muslim khwalzin million ni chuang lai te chu heti lai hmuna hian an fuan khom thin ani mitam tak chuanin andam chunga an poisa khol an life savings te chu heti lai hmun voi khatal an thlen theina turin an mangral veka chu muslim zirtir na a pillar panga zinga pakhat ani boxi a chu spiritual obligation an tia tharau lama an thil ti ve tur an ti mak mo zinga pakhat ani amai ro chu korwar fual ha a thu an cham chup phena hianin thil imphum ro oma chu financial empire hiani sumle pai manga lalram din na Saudi Arabia hianin kumtin mai hianin US dollar billion som pahni achanga som ni ngot mai hi heng hajj le umra khwalzin pilgrimage achang hianin alalu tani oil dota chuanin he Saudi Arabia lalram hianina poisa alak lu na nar liam ber ani heng poisa te hi visa fees achangte hiten hotela an thlenna achangte veiwa na transportation achangte eile intele heng khwalzin ten kongsha changa poisa an manna changte hianin a hlokna an lote lani heng khwalzin te hi an lo lom ani satlia lawa hetilaya an kal thei ngei na turin an thluak an suk saka kongshang shangin kal angai ni ti shatirin an oma chuan heta changa sumle pai an laki oil ti lawa chuanin an revenue za a pasari lai a han hol pha ani sarkar chuanin hajle umra khwalzin a chang hianin a economy chu billion za somnga changa zathum somnga a ti pun alatum ta deuh dewa chuwang chuanin chong china mun bul loka te chuanin shopping malls lian tak tak te an sa a global fast food chains haute eitur mun kha an siam boka luxury watches sanaman tau tak tak te an zuara designer perfume te henthil zong hi islama an mun pui berle mun thiang hlim bera changa hlalote a an zuar vekani hei hi thil ol samna tur chawani alom tia ingai ani chuanin ngai twa chhaliang che Saudi state hianin mi te na thu an soidan zong hi athunun veka chuwan chuan Mecca chungchang zirtura kaldu te po tu ma an kaltir lawa an restrict latani engwange kan ti chuan Mecca chu tu na ani anghian ani reng tur ani a thil hlui lai chhuaka zirmi ten an soyang ni lawin ma sanga thon thu an lo phwa chhauda nanga kalreng turin an dua tin chu ba ka heti lai mun hi sumle pai le sarkarina athunun theina tur hmuna aom reng turani ti chuan shat chian ituma ilai thuk pau le ti lai hmuna hianin thil diklo imphum ruwa omzia I mutam tel telang kumsom ni liamta chungkhanin Mecca a historical buildings za a somkwa panga de chu Saudi sarkar hianin achu chhefekani engma an hum him lawa history a heti lai hmuna hianin engthil nge thlengti mi tena an shat na tur thil taknyal poka anda chalawani achan chu an golber an thil ti tumber chu archaeology tena an thil mu chwa lam kha ani lawa heti lai hmuna hianin sumle pai siam an tum ani Mecca chu sakhua na thil ne na kai kopin khovel pumpuya an zuar ta ani ti chuan mitam takin hetilai mun hi andam chunga voi khat an tlo nge angai ni in an soita a chu hetilai mun hi ma sanga changa alo ro pui em wangle alo hlut em wang ani lawa an manin an mi le sa te hne na an soidan wang jok ani ole khati kha chuan Saudi sarkar hianin hetilai mun sum le paya chantira tum dan te ma alak dan te mun hlui te ti chhia dan le thil zirmi te
archaeologist le rifing tak scholars te kal a phal lo chan te po ishe thiam thei to ome irin dan chuain heti lai hmun hi muslim sa hmun thiang hlim ber ani sia engkim hi ivong chang o Mohammed pian na nia he po hi ida chang umi de dan latlo duang emo he hi anupui ina nia ti hian thataki ni lavong ang u anti lau chu ai chuan ti chhevekila heta hianin penthouse daang heta hianin duplex heta han hotel heta hianin shopping mall heta hian thil eina hmun tur tiang khan engkim mai kha sumle pai lag lu theina turin an siam ta vek ti na ani hei hian misha chwa tir chula li chwa krista kha temple a han kala khata kham poisa thleng tu te kham poisa an lo in thlenga an lo sumdong noi maya khami mu khanin dokan te kha annam tluwa ti chuan kapa in hi swa mang te pu ka in chan tirelo ati kha min ti she chwa kani heti lai hmun hi khovel pum puya sakhua zongzong them pathian chibai an buk na ani lawa abik takin muslim ten an pathian chibai an buk na ani a chuti chung chuan heti lai hmun hi anti dante anti borban dante anti chop ziate kan mu ani in mei che chunga an che dante nen lam kan mu a heian chang taka ati lan chu islam ten keini chu abraham changa chhuak kan ni a christian ten em pu hen in an na kan nei lom anti hi adik lo zia chang takin heti lai hmun hian ati lang chang hle ani ole khati zong khatun chuma video kanon le chhuat thei te chu ani e